tunashukuru Mungu kwa neema tena tumepata ya kufika tena mbele yenu kusudi tuzungumzie hii mada yetu, namna tunaweza fanikiwa mu maisha. Na tulisema mu programu ya kupita hii ambayo ina precede, tulisema juu ya condition de vie haiko ndio problem. Tulisema juu ya kunyenyekea. Tukinyenyekea tutafaulu. Tukinyenyekea tutaona madhaifu yetu na itatusaidia kufanya vizuri kila siku. Tukiona madhaifu yetu tutaomba, na tukue sincere kuomba msaada kwa mwenye tunajua anajua. Leo tunasema juu ya kufanikiwa, kurahisisha maisha. Tunahitaji tuwe na mpangilio, kupangilia maisha. Tusikuwe na ndoto kusema mbonda ndaanza panga maisha sasa mimi napata kazi ya kupata pesa mingi, au siku mimi napata kazi ya mzuri, kwa sababu huko wengine wana katala kazi juu haiko kulivyo yao. Ulisoma sana unapata kazi ya chini, unakatala. Tunasahau kama Mungu ndiye anapanga maisha. Sisi tunatembea munjia yenye Mungu alipanga. Lakini tuna jukumu, tuko na devoir ya kufanya. Wakati anaruhusu hii maisha hivi, tuhakikishe tumeikubali na tutembee tukiona kwenye ndoto zetu ziko. Kwa sababu ninaweza kuwa na kapitali ya pesa kidogo $50 na niko nafikiria kwa ndoto zangu nitakuwa na duka kubwa. Kumbe nitatembea, nitafanya kazi kufatana na plan yangu ya maisha. Kumbe nitaepuka kufanya madepensi inutile. Kwa sababu haiwezekane utafute uoblige maisha, uishi maisha yenye Mungu haruhusu uishi. Sema kama Mungu anaruhusu maisha ya chini, pangilia kufatana na ile kidogo Mungu amekupatia. Hautajisumbua kwa maisha. Achana na kujilinganisha na wengine. Unataka uishi vile huyu anaishi na wewe uishi vile. Mungu ameruhusu huyu aishi jinsi anaishi. Kumbe kamata mpangilio kuhusu maisha yako kibinafsi. Kumbe kama Mungu haruhusu ukule vizuri, kula kufatana na pato yako na itakusaidia. Fanya kazi ukijua kwamba hivi ninafikiria maisha ya baadaye. Kumbe unaweza jiepusha na madepense zimwa zenye haziko za maana, ikusaidie kufanya epargne. So nikisema juu ya kupangilia maisha ni kusema utajua majira. Hii majira haiko mzuri sana. Kumbe kusudi niishi, ninaweza tumia hivi pesa zangu kidogo nimepata, na kusudi niweke kidogo. Ninapana mfano. Huyu mwenye anapata $2 kwa siku, ananunua telefone ya kabambi yenye kila siku asikose mega, kusudi ukue alinye kila siku. Ninafikiri nitakuwa umefikiria uko na mafikara potofu. Kwa sababu kama unaweza jua kama nikiweka kidogo kidogo kila siku, badala ya mwaka moja naweza kuwa nimepata kitu ya kunisaidia kupanua programu niko nao, kazi ninayoifanya, ni pale utafanikisha. Kwa sababu wote wenye wanafaulu maisha leo ni vile walifanya. Walikubali maisha iko chini, lakini nijipange, niepuke madepensi inutile. Nikijipanga vizuri, ninajua nitafaulu. Na kwa kweli ni utafaulu kama unajua hali si nzuri, kumbe hiki ninaweza nunua, hiki nikiache. Na wakati Mungu ataruhusu, unaweza nunua ya bei juu kidogo, au unapandisha maisha. Kuna wengine hawana mipangilio, kwa sababu ninaona vijana wanapoteza muda sana. Uko na telefone, connection uko nawe wakati wowote,
unaitumia vibaya, wewe huko mu TikTok, sijue mu YouTube. Nikusema kuliko utumie vizuri telefone yako, kwa sababu unaweza fanya marecherche. Omba Mungu akusaidie hii distraction inutile utokane nayo, kuliko ulale saa 7 usiku unafuata mafilmu. Nikusema utakuwa umekuwa pumbafu, kwa sababu mwisho wa mwaka utatoka na resulta ya mubaya. Kwenye ungeweza kumasomo sana, hautaweza. Na hapa utakuwa nuko responsable ya malere yako. Lakini kama una mpangilio, unaweza omba Mungu akusaidie uepukane na distraction, we mwanafunzi, we etudiant. Kumbe unaweza kapitalize wakati wako. Kwa sababu yale ambayo tulipaswa kufanya leo, kama hatuifanye, nikusema tutakuwa tumepoteza kitu kikubwa. Kumbe hakikisha una mpangilio. Ndio makorizo zenye uko ndani si zuri, lakini ukiomba Mungu akuwezeshe, muda Mungu amekupatia uitumie, kidogo Mungu amekupatia uitumie. Mahali unaishi, kama Mungu amepermettre vile, omba nguvu uzikubali vile na ukapitalize kila kitu. Kwa sababu kama hatutafanya vile, tutapoteza muda wetu. Tutashitukia wengine balisha tuacha. Ulianzaka na mwenzako, wewe unapenda ukue kutope, kila nguo itoke uko na yeye. Achana nao, nimesema fatana na maisha yako, panga maisha yako kufatana na uwezo Mungu amekupatia. Kumbe inaweza kusaidia kufanya epargne kidogo. Sasa vile vingine kama itaomba uboreshe maisha, uameliore condition de vie, ni wakati utaona pato inaipermettre. Kusudi tusipoteze muda wetu, kusudi tusiwaze siku nitapataka ndio mimi napanga. Hapana, ninakuhimiza upange na kidogo ambao uko ndani. Sasa kama hauna, unajikuta ndani ya jangwa. Kwa sababu kwenye iko mjangwa anangoja mana, uko napata za par jour, wewe usijali na usiregrete asoko na bakia nyuma. Omba Mungu akusaidie utumainie. Hivi hakupermettre upange, uplanifie, kwa sababu hawezi planifie na ni 2000 francs $1 ndio kwa naanguka mfuko yako ya kukula tu ya par jour. Mtumainie Mungu ambaye yeye unaweza kuwa na retard, lakini siku Mungu atapenda anakufanikisha, unarekipere ile retard yote ambayo uliakimili. Mungu akuwezeshe. Ninahimiza kila mmoja hapa, unapato ndogo, pangia pato ndogo. Hauna kabisa, unajikuta jangwani. Uishi kwa imani na umtegemee Mungu mwenye iko anakufanikisha za par jour. Kula zile za par jour na usijiinquiete ase uko na retard mu maisha. Pale hakuna kupanga. Wakati uko mjangwa, Mungu alikuwa anapana za par jour, chakula ya par jour. Ikikuwa pour 2 jours, wana wa Israeli walikuwa wakikamata ya 2 jours, ingine itakuwa mivuni. Usema alikuwa anawapatia par jour. Na kama Mungu anakupatia par jour, omba nguvu ukubali ile ya par jour na umtumainie. Kwa yeye hakuna retard. Hivi hakupermettre upange, kuwa tranquille. Wakati atakufanikisha, anaweza kuwezesha urekipere retard yote uliakimile. Mungu atuwezeshe na atubariki. Amen. Asante kwa neema yako kubwa. Ninashukuru kwa upendo mkubwa ambao unao kwa ajili yetu. Tuwezeshe Bwana, tukubali hali tuko ndani, tupange na ile kidogo umetubariki nayo. Ututie nguvu Bwana, tuepuke distraction, tukapitalize muda wote umetupatia. Tunaomba na asante kupitia Yesu Kristo. Amen.